festival na po mo randay mo. Festival Randay. Yo mo. Dua ako, sige singin. Dua mo kusong pega kurang gua. Kurang. Betul di Malino. Tahu ano naman walinan mo. Mangko nambo zaman modern. Ini kadai ko lah dulu di puyo ko. Oy, bali na ulo mo ko do na kuwi mo. Ah, yung di ape letak no. Ape wa tadi keluar ape tadi. Oke ya. Lihat gua. Jadi kini gua ada aplikasi nomor-nomor kulit. Hindi. Ah. Ke aplikasi My Kulit itu no menjual berbagai kas minang. Mulai dari songket, pakaian-pakaian itu, baju-baju kaos kas minang gedo, I love jam gadang gedo sinan. I love Bukit Tinggi ge pokoknya jepui kan minang-minang tuh. Souvenir, makanan itu 3 tuh. Rendang lain mo. Lai, Oy. nan gurih, nan manis, nan pade. Oy. Jepui sinan tuh. Jadi kalau kau beli songket, ambo kalau lai piti no biar awak balian. Kira ing mo. Yo balian no di luar cara aku. Dari ile mo. Aduh nilai biar lah, cabang Bukit Tinggi lah ilo. Bisa sampai mo. Bisa nanti gojek no gay ko. Bisa pega mo. Lai, tiki ge do nyung dia lah sawan non ke dari leo. Yo mo. Abi ko pesan insyaallah dari leo dan tanah dan suam. Dia lah kabahan. Oh makan pulang tadi. Yo. Hari ini tak jangan disuruh jangan banyak mati yang nak. Dah, awak ni kali kaji ni awak jadi lesi kan tuang. Iyo pendekar kadang-kadang yo. Terima. Yo mo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.